Umongameli welizwe leZimbabwe, uMnumzana Emmerson Mnangagwa, akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe. Kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasotsha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe, ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe. Izinto sezimoshakele eZimbabwe ukwedlula lokho ebezikhona emandulo. Sibona amakhampani asevalile, imisebenzi ayikho, intengo yezinto ilokhu ikhuphuka, sibona amagetsi awekho, amanzi ahlambulukileyo awekho, intengo yephethulo isikhuphukile, imigwaqo ayilungiswa. So angiboni ukuthi ulalo yini ulwazi angalwenza olokuthi athuthukise, atshintshe isimo selizwe lethu leZimbabwe. Esikuzwayo kuphuma kuhulumende la kuye uEmmerson Mnangagwa yikusolwa ama-sanctions awafakwa lilizwe lase-United States, lamanye amazwe ase-Europe. Lawa ma-sanctions afakelwa ukujezisa uhulumende weZimbabwe ukuthi atshintshe izenzo zakhe zokuncindezela abantu, ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, ukuthi abantu bakhululeke ukukhankasa kulokho abakusolayo kuhulumende. Esesikubonile thina kusukela embusweni wakhe uEmmerson Mnangagwa yikubulawa kwabantu mabekhankasa besola okwenziwa nguhulumende. So thina asiboni ukuthi ulalo ulwazi noma ucebo angalwenza ukuthi izinto zitshintshe eZimbabwe. Angakwenza nje ukusiza isizwe seZimbabwe yikuthi aresign nje, asuke esihlalweni, anikeze i-chance kwabanye abalolwazi lokuthi bangenza kanjani ukuthi ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili. Ngiyabonga, igama nguDan Moyo. Lisale kahle.